Abasako ya Igabu hejo binji ibarukumanyanka Igabu barukwasa efuuzi z'obuhwezi bwa Paasika borekere bimwe ahabigendererwa bya sacco ebyerukora kandi ebirugirireho kwenda ngo abana aba bashemererwe n'abatahi babo omu Paasika. Harumwe efuuzi zenyine zitiinise na nyinabo. Harumwe ogwe ayine omuzire omwomu. Rero harumwe na n'ogwe ayine omuzire bombi. Kwonka ati na nezo zenyine efuuzi zine bise zitiineho ukasanga zikake zirukumuhita. Tandikira ekibiina kiitu omukazi owafire nyowe nk'abandi omubiikiwe twatandika konka kunareeba nomutwijuka nomureba itwahika nangwa n'abaana abo twatandikire nabo bagira yunivasite bagira omu mirimo bakozire konka twaguma omu kintu kiitu nk'oku Yesu yabakunda abaana bato okuyabira kunda ngu biije haruwe nitwe twakunda ngu tubijemu nabo kiro kikuru eki bamanye ngu babonamu abantu kandi baana mumpurire hariho ekigambo kigira ngu obufuuzi tubukora ki tubukwita mwacurra obufuuzi tubukwita abaanamu ekirukwita niki obufa mutuma. Meya wa Kyamuhunga Town Council kandi orumemba wa board asimira abatandikire omuranga gw'okuhwera efuuzi ezi. Aha n'ebintu byingi twareta emigati twareta sabuni twareta emiceeri twareta sukari kugira ngo biyambeho aba bana b'efuuzi mukureba aha bagende nabo barya ekyo kikuru nabineho abanyabuzaara abandi nanabineyo oko mukabanda bakutura nabo kiro kikuru kibagendere kurungi. Itwe nka sacco turi bakuru munonga omucweka eki twamara emyaka nk'etaano yonka konka twayihireyo kugira ngo abantu boitu boona omucweka eki ekya Bushenyi empango yoona baganyirwe omu buheereza bwitu bwa sacco egi yitu ey'Igarabu tiifa amazi sacco mwene n'okwija aha nk'omucwe gwitu twija ngu tureberera abaana aba nabo tubayambeho ono mu bantu boona abenkiriza zoona kuba turibasire hamu kandi obu nibwo buntu kwenda nk'ebembezi habw'enkorakorana ekicweka kyaitu. Ishomero eri rikatandikwaho omugenzi Ednance Bakirirahi omu mwaka gwa 1998 kwenda kuhwera abaana b'efuuzi. Gashakwa Ben Muhozi.